Taala keyde insandı rayım kılıp günelerin geçiriş üçün sınov verip sınaydı. Kıyınçılık verip sınaydı. Keyde Allah subhanahu wa ta'ala şükür kılıp daracası götürülsün dep nimet verip sınaydı. Жақшылығын verip sınaydı. Ekö teң sınov üçün. Dünya sınavının kazanı. Bu dünyaya gelgen adam söz sınavının kazanına düşüyor. Sınalbastan bir adam dünyadan ötpeydi. Baylardın sınavı sözünçö, kembagaldardık özünçö, erkek ayaldardık özünçö, alımdardın, jönökөй elderdik özünçö. Eң katуу sınava uçuraganlar paygambarlar bolot. Aşaddun nas bala'an al-anbiya. Peygamberimiz hadiste aytkan. Eң katуу sınalganlar paygambarlar. Andan keyin alarga jakınlar. Summal amsal fal amsal, jakındagılar kete berет. Allah Taala bul jer asmanды şu jakşı amallарды kılabı же kılбайбы деп sınоо üçün jaratkan. Жердин 1 metr kvadratı günөө üçün jaralgan emес. Allah Taala жердин 1 metr kvadratı günöөгө жараткан эмес. Кылмыштуулукка жараткан эмес. Kan tөгүүгө, бузукулукка жараткан эмес. Allah subhanahu wa ta'ala danışman zat. Her bir insandan, her birimizden vada algan. Dünyaya gelip biz Allah'ını uğup yaşayırız. Allah'a başlayıp yaşayırız. Kajetibizdi Allah'dan sorayız. Sıyınganга Allah'a gana sıyınabız. Vada algan. Oşol vada kelişimdi estetiş üçün Allah paygambarlarda jiberiп turgan. Asmandan kiteplerdi düşürüp turgan. Akırkı kitap, akırkı paygambar, Kur'an-ı Kerim, akırkı kitap. Akırkı paygambar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'daki oşol vadanı estetet, gelişimde estetet. Paygambarımız dağı oşol vada gelişimde estetet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın akısı, jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala'nın kaloosu, Allah'ın buyruğu, nasihatı, nimetlarından tura paydalangıla dedi. Bu alamdan tura paydalanıp yaşagıla dedi. Susu var, havası var, jeri var, asman günü var, jemişi var, jandığı var. Allah Teala'm jaratıp çaçıp berip koygondan tura paydalangıla. Oşonun çeklerin paygambarımız aytты. Jaratkan Allah Teala bizdi jaratıp koyup unutup algan jok. Allah Teala'm insanды jaratıp koyup kılgan amalından bekavar emes. Gafil emes. İnnallaha kana aleykum raqiba. Allah Teala sizleri gözömöldep turadi. Biz Allah'ın gözömölündekemiz daima. Qayerде эмнени сүйлөп атабыз, эмне амал кылып атабыз? Жараткан Allah Таалам көзөмөлдөп турат. Ошон үчүн оң болууга Allah Таала мүмкүнчүлүк берди, Кур'ан түшүрдү, пайгамбарыбызды жиберди. Салихин, оң болгондорду салихин дейт. Алардын көз карашы, ниети, аң сезими, ишеними оң. Кылган амалдары бардыгы туз. Кыйшык эмес аныкы. Ихлас өзүнүн ордунда. Кулк мүнөзү жакшы. Бирөөгө күмөнү, ою жакшы. Арам ойлобойт, арам сүйлөбөйт, арам жебейт, арам баспайт.
Ve alhiqna bis salihin. Ya Allah bizi salihinlerge koş. Oңолуу tilden baştalat. Tildi kontrol kalaylı. Til oңolmoyunça jörök oңolboyt. Jörök oңolmoyunça dene oңolboyt. Tildin tasiri öte çoğ. Üybülölük, qoomduk mamilede, el aralık mamilede tildin tasiri öte çoğ. Tildey paydalı, tildey ziyandı nerse çok alamda. Oşun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süйлөө madaniyatını alıp geldi. Atana qanday süйлөйсүң? Apaňaç. Ayal bala çakaňa, bir tuğanıňa süйлөйtken bizden. Tilingdi kontrolda dedi. Allah gözömöldöp turat, perişteler жазып turat. Жақшы сөздү гана tilden çıgar dedi. Ошондо Кудай кааласа коом оңолот дейт. Үй бүлө оңолот дейт. Достор оңолот дейт. Билип билбей жамандай бербе, ушактай бербе, жала жаа бербе. Ойлобо буга жооп бербейм деп. Еще как жооп бересиң. Пайгамбарыбыз айткан, мен эмес. Сахабалардан, я Расулалла, насаат айтыңызчы, осуят кылыңчы десе, тилиң кармапты көрсөткө, мынаны тарт дейтлер. Амсик лисан. Анткени адам баласы ушул тилдин кесепети менен дозокко түшөт деген. Я Расулалла, ушул сүйлөгөн сөзүбүзгө дагы жооп беребиз. Сенин апаң сени жоготсун. Апаң ыйласын. Эмне деген сөздү айтып атасың дейт. Именно ошо тилден да дейт барды. Тил эгерде амал экенин билгенде адамдар, анда көп сүйлөбөйт эле. Ошон үчүн туугандар, пайгамбарыбыз бир сөз менен айтып койду. Эгер сен өзүңдү мусулманмын деп эсептесең, мусулман эркекмин, аялмын деп, ошого кара. Ал-муслим ман салиман муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Чыныгы мусулман ким? Анын тилинен, колунан башка мусулмандар аман болсо дейт. Сиз өзүңүзгө жооп бериңчи, сүйлөңчү. Ушуну пайгамбарыбыз айтыптыр. Же пайгамбарыбыз сөзүн эле сиздер мындай жеткизип койду. Мен ойлойн, өзүм ойлоноюн. Сиз да өзүңүз ойлонуңуз. Ушул хадиске канчалык амал бар? Сиздин тилиңизден мусулмандар амандык таап атабы, же жаракат таап атабы? Рахаттанып атабы, же азапталып атабы? Кыжалат болуп атабы, же курсант болуп атабы? Ошон үчүн тилди зикирге көндүрөйлү. Тил каалайбызбы, каалабайбызбы сүйлөйт. Ошон үчүн эң биринчи тилди зикирге үйрөтөйлү. Зикирге көндүрөйлү. Зикирге адаттандыртайлы. Allah buyruq bergen, ya yuhalladine amanu zkurullaha zikran katira. Ey imandollar, Allah'ını köp zikir kılla. Kançalık köp zikir kılsan, Allah seni oşonçalık köp esteyt. Kançalık köp zikir kılsan, oşonçalık çürüğüne rahatlanat. Oşonçalık kaygı etet, oşonçalık kabır nurlanat. Zikirden ötkön, kabırın azabından kutkaruçu amal yok degen. Ummu Hani degen enebis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem necesi. Radıyallahu anha. Qarıp kaldı. Köp ibadat kılbay ordudan oturup ele kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Jeke dedi, siz ordunuzda ele. Narıya jılbayla ошол жерден эле сооптор тапсаңыз болот. Эгерде сиз 100 жолу Subhanallah деп койсоңуз, арабтардын 100 кулун азат кылган сообун аласыз dedi. 100 Subhanallah. Канча? Subhanallah, 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 Subhanallah. 100 жолу Elhamdülillah деп койсоңуз, Allah'ın жолуна 100 атты токуп бардык жабдыгы менен чоң газатка жөнөткөн сообун аласыз. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Oturup ele.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar'dı 100 jol aytsanız 100 töөнү kurbandık kılgan soğun alası dedi. Oturup öyle dedi. Bir jaktan biröөнү uşaktaганdan көрөp siz zikir kıyman alектенип atасыз. Соопторду алып атасыз. Allah'ın rahimi sizge жаап атат. Kabırыңызды нурлап атасыз, ахиретиңизди нурлап атасыз. Бейишиңизге бак тигип атасыз. Пайдалуу нерсе менен алектенейли. Пайдалуу нерсе менен тилдерибизди алек кылайлы. Пайдасыз нерсе, азыр пайдасыз эмес, зыяндуу нерсесине өтүп кеттик биз. Зыяндуу нерсесине, кайсы ушак. Билип билбей жамандаганга өтүп алды. Ар бир сөзгө жооп бере турган учур келди. Периштелер жазып атканда сезим жок. Бизде иман деген сезим өчүп баратат. Болбосо Алладан кийин эле периштелерге иман келтиребиз. Аманту биллахи ва малаикатихи. Периштелерге иман келтиребиз. Не деп? Периштелерге не деп иман келтиресиз? Амалдарды жазат деп. Allah görünbeyt. Бар бирок көзгө көрүнбөйт. Периштелер бар, көзгө көрүнбөйт. Kur'an чын китеп. Пайгамбарыбыз өткөн чынчыл жок. Алладан өткөн чынчыл жок. Ва манастaqu миналлахи qila. Алладан дагы чын сүйлөгөн барбы дейт өзү. Ва таммат калимату раббика сидqa ва адла. Сен Роббуңдун бардык сөздөрү чын жана адилеттүү жагынан толук болду дейт. Kur'anda kança okuya var, bardыгы чын. Biröөнde şek жок, күмөн жок. Kur'anda kança ökümler var, buyruklar var. Kılgıla, kılvagıla, atkargıla, tıyılgıla, bardыгы adilеттүү. Biröö dagı adiletsiz, insapsız, zulumduk emes. Oşun için tillerdi göndüröylü, zikirge. Bu paydalı iş. Bu paydalı iş. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah. La ilahe illallah çı. 100 jol la ilahe illallah'ını aytsanız, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Jer men asmanın ortasını toltura soğuk alası deydi. Bu boş meykindik var, uşağa tola soğuk verir. Bir subhanallah, bir elhamdülillah. Bu da la ilahe illallah. Peygamber aytkan, elhamdülillah, subhanallah, elhamdülillah, tamla'an ma bayna semai vel ard. Jer men asmanı tolturup beredi. Yoksa tamla ma gebirler aytadi, tarazdan tolturat deb hadisde, gebir rivayetlerde. Şuncha hurmatly musulmon bir tuğandar, biröөгө сын айтаардан мурда, biröөнү айыбын айтаардан мурда, biröөгө жала жабаардан мурда, biröөнүн жүрөгүн оорутуп кемсинтинерден мурда, кемситкенден мурда ойлонойлу. Ушунун кесепетин биринчи мага тиет. Ушуга мен жооп берем деп. Жөнөкөй нерсе эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жөн айтып коюп тур хадистерде. Буларга баарыбызга Алла таалам амал кылышка товфик берсин. Иншаллах Kur'an-ı Kerim'din ayatına amal kılaylı. Allah Teala kulu linnasi husna. Siler adamlarga çıraylı söz söylögülü dep buyruk bergen. Adamlarga dedi. Müslümanlarga degen jok, kimderge? Adamlarga dedi. Dostlarga degen jok, kimderge? Adamlarga, dost düşmandın barına dedi. Çoңдорго degen jok, kimderge? Kiçinelerge dağı. Bardык адамга Allah Taala айтып атат. Кулу линнаси хусна. Силер адамдарга чырайлуу сөз сүйлөгүлө. Жумшак сөз сүйлөгүлө dedi. Ушундай сөз сүйлөйлү кийин бушайман болбой турган. Ma'ruf, qawlan ma'rufa, qawlan layyina, qawlan karim. Qawlan karima, sıylı söz söylögüle deyit, jumşak söz söylögüle deyit, жылуу сөз сүйлөгүлө дейт, жакшы сөз сүйлөгүлө дейт, чырайлуу сөз сүйлөгүлө дейт.
O Kur'an'ın buyrukları da. Kur'an'ın joldomolary da. Biz süйлöşüp bir-birimiz menen eме kılat ekenmiz da. Soda kılabızbı? Alabалыбызды сурайбызбы? Тил экен да. Allah Taala'm barыбызга tawfik bersin.